yentumi hwe ne saa ye beba be so na sen enu ti na ya ba They all can chat so or Jumadian. de me ka twa to ne se anamon a yewura otumfo otekokọ so atu no e anamon papa obia me so ne mu ye hele conference project kitwa bia nsa enti de obenya bia no fabra na beso na fa beso na sen na dwuma na so ko na ye a eye ma ye nyina We the mammy and Fawi in chat so or ye post in idea. Edin abitu ya for be kasa fa bambo. Then I will catch Ghana for teach you why ye be kwaba to me. de me ka kire Ghana for ne se e bambo enye police for nko asede eye nyina ya sede enti ba bia wo gina bia no hwe se wan kasa wo bo ho ban na wo tutu wani se bia obi ye boni bia na se basa obi ye boni nso a na wayi police for esutri na omatu ehu anamo ye ba be kwa abatu yi obi a nya oman bapa se wokoto abawi a de abato mpanimfo se ye no na waye na ede asumdwe aba ama ye nyina That's him. meseme da sefa ne adwuma pa mo ye COP George Alex Mensa ewa ha COP memo de touching adento yi emu akwa baba mensha himfie nso ya buru na bibia boko de bia boko mnia odaroma yete wonka che ne mekosen o ne ma koyi pa se de ya ba pia ya ji ahome se de bia ya kama bia da yi ene yebe bisa wo mensha himfie ede ne do duru ha se ne menua ba kan ye no em se police fo a ye suma santeman tama ye wura eye se ye beboa konfa no chi no enyina nso adwen ye ho se akra bia obi a won pamra se menua ba di kan eno na enne ena ama ye kwan se kakra bia ye nya bia ye mfa meboa ye wura ye mfa nko boa konfa no chi se konfa no chi hospital de enyina yakọhwa ye be koso akọhwa se wa santima mu ha de yare kese bia ho na be kwa kopi tenu antine wa ma yenhwe futu efa dwumade no ho Ghana for ohene bo ho dora na ode tu dwai den na wo ka kire Ghana for efa dwumade no kakra meka ne se se yewura de empunchu de dana ni super okọ ho a okohunu se ne asia ye no hu se da bi osasantima ye nyina be boye ma ya na bibia ne de shaban aban kwa ne bo bibia ya santima santi emma na hospital no ye mem ya re ho ne ye ko nti na ye nyina ye mwa se obetumi dia ye nkase wa ontumi no nipa bebre betumi to a obetumi bia nka kra bia obenya bia nso o wan city kra na benya the whole country bia so twa wan city betumi dia bo nti ene de ya na mo to papa na police force ye se adwene ho se da bia se ntena se nyina ya se beboa nti ohu ya ha na nyina so bia beboa ye tumi pagya na konfo no chi pasoro na fe yare bia se obi yare se ni kobriche de ade ntra se ye boa na konfo no chi pasoro na bibia ye kama pe o yare anya fe na ko ja tikiti akọje bisawo baba kuma se ya ni ahwe na tu ba bi no adwene tim se ya de ya o se nyina ye se adwene ni ye boa ye be kwa abatum then I will catch Ghana for me bunu tichu amanyofo enso abato de ye nyina adwene no bia koche enya ntokwa enye tutwasem ukwa no akoto oba yesi ye vote transfer bia wote no wotu hɔ na akoye kama etuada ebe toba wakoto kama amanyofo a echu bia obie wani no ahwede ekoso wo ya pade na ohwesu ye obi antumi nwia ye antumi nwia ne mo so wuja no ho no ahwesu ye no be fa na obe complain e wa awase ti nyina wo se hu se abato ne e kwa akoto ntokwa ne e kwa ko Ghana de ye o man bi asumdwi wo ho ti o se masumdwi no ekoso asumdwi ni ho a untumi develop te no ani etufo no kreni onse obi a wo ahomegiem ahoden da so ho bibia ekos kama eden ne hwe ni mo free COP George Alex Mensa ho post retirement retired from public service and on say
I retire ayo or mine. There be COPT where me a chartered accountant, me a lawyer. The same as such a prayer court. The public service, my retire. The mom say, because I make what can I fee. I bribe me when him demon some never bought me my Debbie. Never bought. You go so. That's Michelle. You go so mention if you any empenyufo I wa ebedwetwe enkommo Kumasi Catholic Archdiocese Vicar General Reverend Father Tufo ewa ha Father Christ as mjenka and council soon our committee saying nyamiadom ye friend Reverend Monsignor Louis Kofi Tufo na Vicar General Emma Catholic Archdiocese of Kumasi. Father, ye mo akwa ba mensha kotokofie mama ne ene san wadaroma dear na we see ene ade Awukudae de na yaba se betai otumfo achi na yamanumoni yo ni trinkwa na ne kwakora ne se heal comfort jumedia odia tudwa afiri ne nananu ne manum nyina se yemra me yi bi mfamwa no ya sorry de so yetitena enyeye enti yenso yaba se yebeda jumedia yebedadi se jumedia wodi ne ta na chi enna sika famu so yeboa se de beye jumedia no beye enkoso mitimi tudi se aje se ene na hia enti eno ana de yeba ye stress ubia so fa no honyim frawa free no nyame free otumfo ejina hodi amenya meno an se yenye ade papa ubia fro se eboa ubia oyare ana woni bia na ye nyame no ankasa ne free o si yenhwe ehiafo enti ye gisa free so na yenso ya ba ne abeboa ubia nso so kakra bi ubia benye bia no onfa no hunhyem na afi so onfa moa emedwumedie no so enye nkoso ye uranya enfie de no mu abenwa so o message wano ene sen wadaroma de nyame ase papa mra fie odi mfie aduonu enumi eniema waye eye bebre ye mra ofra sofo wokumasi nyina soronsori nyina ye baabi ayi bishop anochi ya mejina hodima no nedai ene ono ane papa ayi bishop emeritus agosi sapon omunyina baabi wo modene bai yeba ebesire nyame nshira de mano yeba beka yenuanum aka ho na yede nyame ase de mano so nam no so aye bebre dia ma santimai ama aso Ghana mai enyina so atuni din kin Solomon go pasumye o pepeper ye nukuredi a wodie no adaadi ewo wiase afana nyina eno ho adanse ena yeba ebedi ye asumdwe a wo peno ehia papa edi ma ye mai abato afi ena aduru suei esese ono ankasa na kendi semo awodi no ma ye mai mo bota akoso se de be ya ebeto oba ewie na bibia ye boko na asumdwe nso dasoti ye mai Ghana mu obia nso fasa asumdwe kro no enko ne fie ne ne ebusianfo ene edwumayefo entenanse ewo odo ene ekruye mu na asumdwe nso so entan yemu abrebia enti Roman na sofo mpanyufo bae no bi ena ene omo akasa no Church of Christ sofo panyi ba konso ha ma Prempeh College okay Prempeh College obenyi emo akwa ba Opemsuo TV so ni major so Christ as mu yenso nkan council wadaroma odin ene bebia ofriba from very Reverend Louis Asari Prempeh College headmaster ene mema mutrin kwanso etidase wadaroma mama ne wo menhia infi ne den sen ye say in fidijuma ne honkron ba bro fubeka robotics omoko ye akansi o ho Ghana omune di first nti omoko dina Ghana anim
the whole world USA Michigan nso nyame adaroma omo category friend unknown mission category omo di first na game no so omo di second say before you drew anisa say ye ne abrofo a omo ye mfidie no eko si akan na say ye di nkunimu a na say fata ye nim say before so dey ye sunsum a etayechi Opemsuo nti bibisa na ono awa me baby ti ono animanie no ye ntimi mbu ye ninguso ye wose ye de be kire no ti yesre se kwan da hwa ye de be ba be kire no ma ye pene se ene ye famra nti mu ye wa ha ye ne nkra na omkodi nkunim no ena ye ba be kire nana Robotic Club Prep College. Like I said the last time I moba habecha kotako hene no. Muma ihunu se mo pe school a omunya hene so mfa so pa untimi prep enfrim. E de mwa pa na kotako hene dia boa Prep College chu Robotic Club. Robotic Club omusha si enfidie ne no ma omudi adwuma ne board ne pa school no mfe isa enya de ebetimi. Nti Opemsuo Otumfo Foundation eya omuso ya snepa say CC ho akọ sa competition ni ade na omuso ya snepa na ye wegina mo fidi kesi so ado mase ni ado Opemsuo so ase wa mfama enka yenya sa akwanya no ebinom so esuso ye mudie but ni titiri eye Otumfo Foundation no nti akwan mfa so eso ye munso no then our can chat to na ADS. This year, Prep College Eddie in fear the Osunum. Yes, Shahon Fast case here no 7 September. Na normal ye course mune akansi nyina no. Nkunimdie na deba. Enim sending na shemo kana say school no wanyini wabetena say. Na ebenyina atena se nso ana Opemsuo adaroma enti ni nyina mu no esese die akaye nim no nso no ye behwe na yaye ama ayefe say discipline academic excellence say me kan kire nkra ne say ubetumi akodi first o ba bia aba ye mo nyewoso every say ma saudi di first no enso ani Inti ukoba bia show them say Prep College stands for excellence. Na no mu ye di omu di second numpo no omu de 100% any di second. UMC no unknown mission challenge omu nya 100%. Di omu di second game no so omu nya 100%. Na Taiwan for ensu nya 100% but omu time no was shorter. Enema omu no di first I di second. Inti that is what we want to maintain. Academic excellence and holistic education, excellence in holistic education. That is the brand of Prep College. And that's a master. Yeah, that's. Okay, enti yene empenyufo horo a enne omo ene kotako hene bedia de o menhia mfi ena atwetwe enkomo no enche bia enche na yewura ebetenase na watwa so asom sede amamre ene amane esitie no nti yera so menhia mfi live on Opemsuo TV ena o hwe yeni eno nti nananom atena sirada kotako hene nkonyasofo ahemanom ene ahoho a one no bedi ade no nyina no omo nyina abamedin e de kwabena kire Martin ado Opemsuo radio Opemsuo TV.
Awukudae,
Wasaji fogu nyagwasio krasantina jwe trasingen. Wasaji fogu nyagwasio krasantina jwe trasingen. Kotoko ine trasie krobia ine trasingen. Kotoko ine trasie krobia ine trasingen. Mema krobia irifia ngomane kotokungen. Mema krobia irifia ngomane kotokungen. Asante chantro chmo champo nufringen. Asante chantro chmo champo nufringen. Asante sesebo sumantitien. Asante sesebo sumantitien. Krobia santina jwe trasingen. Krobia santina jwe trasingen. Sechiche mimodinyo isio. O sechiche mimodinyo isio. Waine benya sejuso supani ni akaba kuma sika pobano. Waine benya sejuso supani ni akaba kuma sika pobano. Obinya sebianko bebi. Obinya sebianko bebi. Amana tedi feba demlefe trasingen. Amana tedi feba demlefe trasingen. Chirewani tofumoje nungen. Chirewani tofumoje nungen. Adafro dadie chmo champo nuflungen.
nufungen. Wonderful daddy ochumo champion nufungen. O so ni kroyo sumentitie. Mo so ni kroyo sumentitie. Jakwa jale na ade ase dingen. Jakwa jale na ade ase dingen. Ekusi bi okum ochumo champion nufungen. Ekusi bi okum ochumo champion nufungen. Jakwa office frampo damri farisi. Jakwa office frampo damri farisi. C'est tout mais modi nwa visio. C'est tout modi na visio. Una na musuma enkabom empuntuo enkoso ba wasantima ni Ghana manyina. Una na musuma enkoso ni puto ba Ghana ni asantima mu. Obinya sabia nko obeyebi. Obinya sabia nko obeyebi. Blagwa bakana ne frampo damri farisi. Blagwa bakana ne frampo damri farisi. Me manja bindo ada kwa yadungen. Me manja bindo ada kwa yadungen. Yadom na ne dia kubo jojo tato chmo champon nufringen. Yadom na ne dia kubo jojo tato chmo champon nufringen. O to sika sama na jija kungen. O to sika sama na jija kungen. Jakwa baba ko nyum flower. Jakwa baba ko nyum flower. Saji fe frampo damri fa o. Saji fe frampo damri fa o. O pokwa mi modi nwa visio. O pokwa mi modi ni avisio. Why ne benya se jachu o poku pani ni acha irikwa ba no. Why ne benya se jachu o poku pani ni acha irikwa ba no. Obinya se bia nko obeyebi. Obinya se bia nko obeyebi. Asini jambi bi oyi chimo champon nufringe. Asini jambi bi oyi chimo champon nufringe. Oyi ma cha irikwa bo sumandite. Oyi ma cha irikwa bo sumandite. Obiantina kwasi pekungen. Obiantina kwasi pekungen. Entojuma chamfo chimo champon nufringe. Entojuma chamfo chimo champon nufringe. Obiaka sibrin polibo sumandite. Obiaka sibrin polibo sumandite. Obiana je trasingen. Obiana je trasingen. Uso chambe damlefe trasingen. Uso chambe damlefe trasingen. Jambia fiafu oso ni tribo chimo champon nufringe. Jambia fiafu oso ni tribo chimo champon nufringe. Ah nufu fora mankapmo sasa fora mankapungen. Wa nufu fora mankapmo sasa fora mankapungen. O safo di sechamo kwaje bechmo champon nufringe. O safo di sechamo kumeje bechmo champon nufringe. Ah safru bosu obo sumandite. Wa safru bosu obo sumandite. Ah safu na je trasingen. Wa safu na je trasingen. Radio kwa ni pabie ko de fata brofo central fata yibinge. Radio kwa ni pabie ko de fata brofo central fata yibinge. O kubeda to proba chmo champon nufringe. O kubeda to proba chmo champon nufringe. O kwa tete brin polbo sumandite. O kwa tete brin polbo sumandite. O kwa kana je trasingen. O kwa kana je trasingen. Washe frampo damri fao. Washe frampo damri fao. Ah babla di fadi ma janko tete janko na bunge. Oh babna di fadi ma janko tete janko na bunge. Oh fo superman na bona bunge. Oh fo superman ya bona bunge. Oh kwa kwa ni tombo fa bunge. Oh kwa ni tombo fa bunge. Ochiko tene go si frimpon ngen. Eradi achimfofo bitejo do be sakrabatu ngen. Eradi achimfofo bitejo sakrabatu ngen. Eradi panen go go fasana so kochmo champon ngen. Eradi penfo fasana so kochmo champon ngen. O to sika samana jijaku ngen. O to sika samana jijaku ngen. Jakwa bo ban ko nyum flower. Jakwa bo ban ko nyum flower. Hina flower from po damri fao. Hina flower from po damri fao. O red pani minchima jamu afo. Pampa ya dom konfubi ani nche ripaba no. O red pani minchima jamu afo. Pampa ya dom konfubi ani nche ripaba no. O bring pobi di berry antina safungen. O bring pobi di berry antina safungen. O nipa bia ko akufa ida sata brother pochmo champon nufungen. O nipa bia ko akufa ida sata pochmo champon nufungen. Ya berry asafune bia. Ya berry asafune bia. Amma chama na demlefe trasingen. Amma chama ne demlefe trasingen. Ti kanka chaka boti fo aye yinkuma. Pamra fo amoyi madu kontompa. Tuma cha bo abin kwa pon fo cheche bo o se chi. O ti kanka chaka boti fo aye yinkuma. Pamra fo yi madu kontompa. Tuma cha bo abin kwa pon fo cheche bo o se chum. Ah brifu ja cha kuma ni kase jwa kungen. Wa brifu ja cha kuma ni kase jwa kungen. Ah tablo nya jwa si nitro sumandite. Oh tablo nya jwa si nitro sumandite. Ah brifu ja cha kuma suma pampane. Oh brifu ja cha kuma suma pampane. Amusuma dansani awisien. Amusuma dansani awisien. Tama chamfo chumo champon nufungen. Ye chama chamfo chumo champon nufungen. A different pon sikana no sumandite. A different pon sikana
Chana no Smentite, Ora kumpreni ngren. or Recumpening, Ejaba judon an bochmo champon fingen. Edia Bajuman Bochumo, Champon of Nen, Yepeni kosa santi chilemo smendite. Champion Cosa Santitremo, Smentite, Tonfo na chakya kungen. or Tonfo Nature Captain, Ah, some brother diachmo champon fingen. or Sampon Guadadio Chumo, Champon of Nen, Otunfa motuana ukrucha mingen. or Tonfamo Tuano Crucham, O kucha sama hino smendite. O Crucha Samo, Smentite, Amos yami se de chamfo chmo champon fingen. Amusna, we said, Dear Chamfo Chumo, Champon of Nen, Amajam na no smendite. Amojam no Smentite, Ochame sampon simen. or Chamie Sampon Simen, Abobja bona no smendite. Abodia Bona no Smentite, Asa compris blafetre chmo champon fingen. Asan Copy Bluffre Chumo, Champon of Nen, Ozi pani blaya bo fingen. O Supeni Bram Yabuafnen, Ara jana de bonu kunu chmo champon fingen. Ere Jania Diaboni Kunu Chumo, Champon of Nen, Uso buti akanibo smendite. Uso Butua Canibo, Smentite, Akubi de dasa jambi bingen. a Kubi de Diasu Jambi Bingen, Aba mi an ko fo po ya batafo. Ye bo bingen. Eba Miano Coffo Ponavia Batafu, Yebo Bingen, Osa mi granat ye sika batafo ye bo bingen. or Sabin Quanente Yesica Batafu, Yebo Bingen, Osa bi aba makuma suna kwa go chmo champon fingen. or Sabia Bapima, Kumasuna Quacochumo, Champon of Nen, Pri abo mango go mana brina no smendite. Obi a Buaman go many Abrina no Smentite, La sabla da bla bla chmo champon fingen. a Blansabla de Blablechumo, Champon of Pri Nen, abo mango go mana brina no smendite. Obi a Buaman go many Abrina no Smentite, La sabla da bla bla chmo champon fingen. a Blansabla de Blablechumo, Champon of Nen, Otoko pablo ko fo bi dia ban ko nyom flower. Kotoko Pablo go for Bidia Banco John Fro, Saji fe frampo demni fa or o. Saji Fue from Po, Demifao, O saji fo gunya gwa singen. was Saji Fogu Negwasingen, O presentina je tina singen. O Crescentina de Nasingen. Woku vedia to beba to me fa gunya gwasa jomna chemera.
Only pepe na dia so ni trot mo champon fingen. Only pepe na dia so ni trinwa o. Seti na fifan bonyama ngen. Everybody to ma te fia komia sedingen. A comment na ni don boss metin kren. What shame you rather anti poma samwa. So be kuma watch mo champon fingen. Then chapo so be kwa wonu o.
them say chairman Ghana. Utumfo atia me. We dey say patu utumfo anim say ene ohun yen ewo manhia ahemfie ha anya bone aye the minister for lands and natural resources Honorable Samuel Abujinapo MP for Damango ono na asuma aye me banito usubio tumfo na any John Alote aye chief executive of Forestry Commission say yamra na yamachi otumfo ne nanase ye afi so yamana fishiapa aye enano na anniversary ya odi ye yamana fishiapa na ewesu a asedane de otumfo tese yentimi enka kurama ni isi ene se eye nansen bemfie miensen eye adwumadi a aban ede asi nane so aye friend Green Ghana no eye afibia otumfo eka asanteman bum na wadi asanteman anim ama asanteman eduru ho asanteman edue nua no ama na yefe na se otumfo di anim nti eye mfie miensa atwam yina no eye asanteman Ghana ha yina afibia asanteman enedi first enu nti na afi eduru ho se yesa bedua biemu a na ebe hia se yebeba na yabesere otumfo na wodi nanim onyam ne na daje atachire ama na yefe na aben onyam enti eno tini yabae na ne kura so yabae a eye JH Hankes eye pentu dumienu eye moe champagne broni champagne no so eye pentu miansa eye black label whiskey no so pentu nsia na afi so eye otumfo buamu ade eye achiame buamu ade eye ahenkwafo na afi so eye otumfo akrachefo so buamu ade eka ho na ye letter etachiri so aye de besere otumfo na so ka ho besobu said the forestry penifo penifo da no na be de achire ene se be unana alote se be ohe forestry odi ene so ese no oso adom ebru wa wona na ginapo ene soma wo mo se kono aba na nso adom ebru uba odi na kodu ba bi se de adom ebru mfi be mi ensani adoma o mo se share dwumadi a efa no Green Ghana adom ebru se de nwia so hu esi hia wo no nti dan nyina no adom ebru bodawuro se be bodawuro a
udi ani mu ma bibia wie peyo afi bi be ye bi asantman na di ekan afi so eduru ho no mu a ya nyame adoma efie de we ya na sebe ebeduru ho ese go to bi ka bo amane o se na Awukudae omo mra na omo no medi Awukudae na sebe yesa ma otri nkwa wo fi adwunu no mu a sebe udi ye na fa sida enso sama wo omo do buntimi no enne wase kro buntimi no se asida mo de ka go si de waya bom no eson papa no futu adema wo mo sebe ya sebe dwumadi no be konkan eno na ne omo ka gum se eba na de kan asida na sama otri nkwa na sa dwumadi a wado bo waso bo mfi mensani ada bia no sebe atande ma de mu kan no asa du ho bio omo nyo sutre sebe nyame pa fiada sebe dwumadi no so ade kase a sebe wo bo ama sebe Ghana man enyina hunu se enwiadua ya de abeboa ya nchirima eba no se se enyina de ehujim eno na ma se de betu anim so wadmo brum panfo de no nyina ba na adwumafo nyina aka ho se eba na beda wase na ma otri nkwa na se so de bedia se be waso mu fi mensa no so asa to anim on ba ya no mo nante se no ba ya o mo de snap pentu de mienu eye mo wet pentu mensa ena black label so pentu mensa ana bo mo ade wa chame bo mo ade ana henkwa bo mo ade na kaje bo mo ade wadmo ebu se de minister na be de chire eno na alote o ba ya so mo se na ebu Rasi emuza mo nyade no se de ayentipo ano o si share na te sei Chairman, we the message na mama chief executive na. Ana otufu chairman why? Aroba otufu chairman na wa ha. Otufu chairman. Otufu chairman. Friday fiada na Green Ghana Day. Green Ghana Day asantimam ha expect say ye bedua 2.5 million seedlings. And the seedlings are ready. You were over 3 million seedlings are ready for Ashanti region. You will near a bit a man engine to say timber. We are wawa or from mahogany. A sound near Emma Chromo AFA. Wait me be our lorry quine who and I say if ye ama naefe. A sound near a bit near a yield fruit to say kube mango. Any fruit seedlings so epi and so into ceremonial plant, you know, and I don't know to forbid the name, you know, a bebaso golf park, senior in the piano, and Honorable Benito, Beba Ebewaha Friday, I support to Utumfo planting on Friday, 7th June. So we said there. And let us say, "And we do Madini and say, said there be our remember, did no year man golf club no. Na Yamujan said a dorsum. So we not come to Kubene, Mangunya become a baby to walk on Sabea. About Bomas environment and so I come. Now the Buddha and dear. Nana Benito, view. I become home golf club home, said the old Janum Princess Ono. No more got to us. Sabea did when you say, Baba, I don't know. I don't know. When you say the hero, say, I don't know. I can't say. But an animal potamo so say be called baby. I'm a cancer say you radio and pat said the way abamo. And none can be a como so. No so who I must say more due to ya. You don't know because say I don't know. You knew the baby. And also said more in a day. Tim for chairman, no correct. And Nunti, I say, a district assembly be a Santa Memora. A dano, or mono if so, and then an animal, the carbon, now my head no more dear. The mom, 12 commission offices and also so, woman also so, ever hesse, a year in Yabano, Nina, a bedrew, a year, a young crony naso. Into ye cassa crano, a year seedlings, you know, ye did do one abba, about 3 million, about be true, a year as antimemwa, one more train. See, I call a district. I don't say the owner, but it say, no, say, I don't be brew. Say the only 2 more for no.
ɔmo de sɛbi district assemblies no panyinfoɔ dan no kɔ kana nanom ho sɛbɛ yɛ ɔmo so bɛduadua ma sɛbi ne nkuraseɛ no nyinaa so bɛduru hɔ ɛna sɛ sɛ so wada ɔmo eburu ɔmo de sɛbi dua no bɛyɛ sɛ million 3 a ɔmo atwi ne nyinaa bɛduru ha no mu a saa mɛ ɔmo de fitaseɛ de kokɔ mmea ɔmo eburu sɛ de waka dada no sɛbi nyɛ kurom nko a nkuraseɛ no so enua no ɛɛsa sɛbi ɔmo dwa hɔ nyinaa no so ɔmo de ho dwuma wada ɔmo eburu. That's a blue. And I'm so too for say, I don't say, Indiana idea in ye papa. Sabe, Garden City, Kumasi ha. No, you are Sabe, a Jihen Alpha. And I know my piano as a Sabe, Mutsi piano, or Bia, Yo. They say, what to be the course of your Ukrumuzwa. J. Bess in Numasi do, Kudia, Namwa, the young one for so, a Bama Sabe, Omano, Sabe Putu, a Bem, Emma Sabe. And from a case to come. And I don't say that I can say in film and sending the way you be or to be a Sudan dear. I mean, you're about in film, you know, you had naturally had on one. I don't fit us here. Film you on one. You're about in film, you know, set it real. I come. Mfieme ni bia na se ofita se come se dwabu o kire ho no ka ho to mo se no so na mo nwia no ma na emwa pompozu si nwia no mo ja ba dibi fiada o do ko jaache akodua na no ye bia dwabu no beto mo no ko so ne o se fiada ina akodua ti bia no on be kan ho golf club ho mo wi a no bia di bi ko na pete no ko dua na kama tu bo so odmasa pa Manano omiempre forestry for ye yempre wo no me yempre forestry for ye Young Professionals and Young Coalition. Honorable Andy Ukra, only do your money to Omaba. Tu for champion. Tu for champion. We dear Mestre na Awukudae ama atumira. Se mi jina ha na mi jina hama a friend Young Professionals and Youth Coalition Initiative YPYC for short. I'm a dano.
na megyina ha yi deɛ megyina ha ma the student body a ɛwɔ Kwame Nkrumah suapɔn mu hɔ a yɛwura no ana ɛyɛ chancellor nipa egyina ha yi ɛyɛ representative of the student representative council ɛyɛ a yɛfrɛ mo SRC deɛ yɛfrɛ no GRASAC graduate student association ɔmo so ɛka ho ɛna university na mpanyinfoɔ ɛka ho ɛno nti na wahu dɔm bebree wɔn nyinaa yɛ students a ɔmo wɔ Kwame Nkrumah suapɔn mu hɔ a yɛwura ɛyɛ chancellor no na nnɛ ɛyɛ dapɔn da kɛseɛ ɛde ma yɛn tufoɔ kyɛn fi sɛ yɛba ha wɔ nneɛma mmiɛnsa emu ɛdi kan yɛde aseda kɛseɛ medi students anim de aseda kɛseɛ de amema yɛwura Santehene a emra wodi ne mfie 25 years yi pɛpɛɛpɛ nneɛma kɛseɛ a wayɛ wɔ Ghana ha ne titiriw paa baako ɛyɛ K University ɛna ɔyɛɛ ɔne ɛna ɔyɛɛ na ɛne sɛn 25 years ago Awukudae si ya na menya opportunity ɛbaa ha ɛbɛsrɛ me wura sɛ SRC a yɛgyina ha yi anaa student body yɛgyina ha yi yɛafa ne sunsum na kwankyerɛ a wɔyɛɛyɛ enti yɛaka yɛn ho abom a yɛagye yɛ sika yɛayɛ yɛ design a yɛbɛsi hostel a ɛbɛfa nipa bɛyɛ 1,000 na saa hostel yi so yɛnya wɔ no nyansiɛ na yɛba na yɛde ato yɛwura otumfoɔ ɔsɛtutu the second hostel na deɛ wɔn sɛ otumfoɔ kyame yɛbɛtwa no tiawa a yɛwura at that time wɔgye tu mu wɔnhu hwee ɛso wɔgye tu mu ne yɛsa to nsa frɛ no sɛ no nti yɛba akɔka te salt anaa yɛte fund no mpo a yɛde bɛtua no yɛwura na ɔka ho ɔsoma ɛna na adwusoma ahene ma no bɛ represent no ɛme yɛ launch fund no yɛwie no ɛsi yɛdi yɛbɛka te salt invest ne ama asase ɛna ɔse ɔno abɛtiatia ne kyawkyaw mu aba ɛna ɛnwanwa yie yɛwura 25 years ago a yɛkɛn ɔba Kwame Nkrumah suapɔn mu hɔ ɛbɛka te salt no sɛnea nananom nyinaa ɛwɔ ha no anim yɛnsa ntwa ɛyɛ na accommodation yɛ problem Itia one say, Sadanya, you cut it sword, you will be dear in 2014, and I commissioned the first phase of the SRC hostel. Here, said 25 years there, celebrated students and say, and near ma, you Ryan, because the name Omomijana, Chief of Staff of SRC in the General Chain, with the full air conditioned hostel, Urada romantic, and told me, yes, sir, yeah, the Asada. So we did 25 years here. Na omo achiche omo nsem e de agu de ombe som ka kire wura no omo abekan na so me di omo anim because me na that time me so na me ye SRC president me di omo anim e de ba na enmenyam se kese se di abade a na ose me di akire na me de omo ba enti 1 pointer e de ba ha no 2 for chairman. The second one, any young professionals Irada uma yekua yeditete mabuna mafa metete omo ye started 15 solid years ni and yetete leadership and not just leadership transformational leaders and setting role models inti fie dunum die yatete mabunu leaders all student leaders are dachi ehwo mfaso ema Ghana ni wiase nyina inti the 15th edition no baso ewo K University ha na vice chancellor ya mame first female vice chancellor Kwame Nkrumah etechire a ono se leadership there ontimi ena ne one ne pro vice na all the universities are supporting into 15th anniversary say 3 years ne de ba ne ye no nkran na 3 years de ba ha so no a good ayi ye to yensa frɛ yura sad time oma ono ne asafo hide ebeta chi be kan speech the edemaye omsa second year 2023 it start to say oma na abafo anantahene ene abafo apajahene ebai the third 1 year 15th anniversary no say eni omo amunya chance eni tumfo
anniversary omu nhyia no ne ne interactive or aba campus omaye chancellor's week nyina ama no we dey omo so students week a omo ye e dey ama yura no te omo a pese omo to omo sa e dey free yura as a special guest of honor for the 15th Transform Summit omo ye no na so okay ebio mese dey animu e dey krata no aba te no eso ne number 2 pointer e dey ba se be free yura na be invite no de nanim nyam abetachi na de pipe omo so omo apese omo ka yura obatie from anum. The third one is enne ye gina hoyi yura enne ye ma woda kese na o se me ba mira ho e ba di nhira agye mpaibo eno nti na e ba nti enne ma woda mira na me ba baje se me ha na sante hina daruma nti na o se atomi na me ba ha de o se me ba na me ba si ni nsem hira na me danase se ne o de andi so adruye ti ne kwakra school for nso once na kra ni hwe omo akuta omo amamre mu na me kire omo amanne no omo kuta omo snap adaka ba ko omo de ba na omo precious thing on wo ha no omo citation na omo pese omo kan ma nipa nyina ete asem ewom enti yebesre tumfo chairman say ewura be ma ye kwan a na nko wakan of course ye de manua nipa nti omo si de omo wa omo pese omo kan ma nipa te say something tumfo say to the ayama student no nti wadaroma besre nanka e de ama omo akan man. Africa Role Model in Traditional Leadership Award. Citation in honor of His Excellency Otumfuo Osei II, Asantehene. The Asanteman Wura personifies royalty and regal splendor. Your quintessential leadership skills transcend Asanteman, your jurisdiction. Your reign has witnessed massive transformational projects spanning education to the provision of social amenities. A modern-day king who combines traditional and cultural values with contemporary leadership principles to restore peace where there is chaos and instability, who brings hope, relief, and succor where there is despair, and who has for over 2 decades, 25 years, to be specific, expanded the frontiers of education for thousands of Ghanaian youth in the low-income earning bracket. Our founder and leader, Andy Okra, is a direct beneficiary. From politics to education, Otumfuo Osei II has provided the much-needed moral authority and contained potentially volatile ethnic and national situations away from the prying eyes of the media and the unsuspecting public. This is in recognition for your most outstanding transformational leadership and excellence in traditional governance and youth development, with the establishment of the Otumfuo Education Fund, the Teachers Award Scheme, and mobile learning projects, all under the Otumfuo Charity Foundation. It is an exercise in futility, attempting to capture your credentials on a piece of paper. But suffice is it to say you are a treasured symbol whose singular personality epitomizes and transcends cultural and national boundaries. Your Royal Majesty, yet another credit to your name was the win-win mediation of KNUSC impasse between the students, university authorities, and government. You are a chancellor par excellence. Above all, your name is etched in gold for the pioneering role played in ending several chieftaincy feuds, noticeably the intractable Dabon chieftaincy conflict, which you skillfully navigated to secure the current peace being enjoyed by the people. By this, you demonstrated that exceptional leadership and charisma are time-specific, and that you understand change is life's best innovation and invention. Otumfuo, a symbol of hope, peace, honesty, and transparency, has marketed brand Ghana as a safe investment destination, attracting foreign direct investments with its attendant provision of jobs.
On this 5th day of June, the Governing Council of YPYC, on behalf of all members, confers on you our most prestigious title, the Ultimate Grand Africa Role Model Lifetime Achievement Award. Your Royal Majesty, Awukudae. Signed, and Yoseri Okra, founder and president of YPYC. Pastor Nana Mesan so asre on behalf of Umanyina, said July 6th, 15th summit, na ye hold wo KNUST. Pastor Yesero, ye pese yeso yes share within kunim, na ye ne will have it within your nyams kafra, near spend the time with you, ye da se. Catholic Archdiocese of Kumasi, Father Michael Akoria, Onebisi Archbishop, Sobupon Mupon, Anochi, Anamu. Irachami Umuwe Juma Esre Kasase Archbishop Anoche Catholic Adayasan Bishop Kumase and Etuabofui Abba Ose the Yura Aye the Ama Santaman Ghana man any Riasi man Eye Catholic as a na niso. Tina brebi obefre bia na wajeso. Na ncheri bia no ira ka se Santman ni domu nyina nsom na yensa komfa noche yade. Pasom bidada. Etifi famu Offensive St. Patrick, Ekuramu Hodenden, Tia Madomu Krimaha, and said the Raso no mu, Hope exchanging, so I saw from baby Mupa, a mum confanoche nepenny, T. Yabaya, Nabidi Vicar General, and Financial Administrator, Father Kua, Father Louis Kofito for Monsignor Louis Kofito for. And a very Reverend Father Michael Kofi Akua, and a Chancellor
Reverend Father Bafo Jehu, and Rakwa Yabema, Susuma baby. Na Yabaya, Yaoye Finti, Catholic Asori Nina say, Hugh Confanoche project, yet the way pin any more answer 350,000 Ghana cedis. I feel the man who the entire a yes, you can't, yes, I can't say, and Canadian, no 3.5 billion. And I'm not to say, or the so Bruce said, Obricon for anoche. Sabone romance on penny four. Says a conunco had an swarm with Binti. Now, Madama said, the master was assumed the piano, and then you answer Sabi Bopumwa, no be come a woman. And there was smumping for say a brown chain, nobody Awukudae. Nema way a mass and mine in Ganamaso. A British way Munama, Sabi, and Minane, San Median still say, Confanochi. In fear you soon is you, Sabi, you who be Bia. Sabi, I hear the being never call. To one, Sabi, one of what's on Hawk of Hay, also look on Juana Joe. We all compare said the number of course war, not and yet. So we pay for down on for a woman over Kasai. The own transfer done between you, say, well, none so. The quantity of us we see Biano, young Faso, on CC. Uma for penny for my hair CC, but two and him, Wabuja. At the two, so Bia, a crack a club, so Biano, Webwa, Nasebo Conochi, intimidate so. And no Nasebo would you have bring on for. Then penny for says, Caniscano, below me and San any Henum. Madame Blue, a crowd more the canon. Now, most say premature bomb, at the Besum, at the power sumuno, the Piama Sabi Abua, Ama Santa Mine, and the Ghana Mine, I couldn't name. On by Anno Bonati said, no. Two for the mass. Whatever. Nananum, Omian Roman Catholic paying for ye. Yam play one way. Yam play Roma so for ye. Two for the mass. You have got your Conoira no was. Now, Church of Christ, regional heads and executives. Namusum Mogikamo. Church of Christ. Bishop Nakasa. Otum facha me adawma mesere ahobrase mu na makasa kakra. Asafo gina hai the Church of Christ spiritual movement a war Fountain Town. Na mesre na be dimpenifoi achia ansa na matoa mekasa ane so. Pamcho tu dia na wapeja onsa mayewura ehun. De dikan senior pastor Gordon Inti. Afei evangelist Peter Opoku. Pastor Adakwa Yadom. Afei Elder Victor Atajamfi
ana yɛwura wada ma wawa deɛ nyinaa Madam Alice kunodu dapaa na yɛnua yaw frimpɔn atumfo akyɛ wada ma yɛba ha ɛyɛ nsɛm mmienu wada ma nanka mpɛ sɛ mede ɔno twatoɔ ne nso memfa ndodo Apostle John Kingsford amo ɔno na ɔda asantemantam ha nyinaa asafo no ano atumfo akyɛ wada ma ɛnkyɛ biara wada ma menka yɛwura yaw na yɛ maame nana yaw ɔdenyako ɔkɔ no krachi na yɛwura ankasa tutu nanan ɛba asafo no mu ɛbɛtaa akyire ma yɛgya yɛ maame no akyi korakora na ani kasɛm ne anigye sɛ mewɔ ni sɛ yɛwura etu ne nan ba fantinu tan hɔ no ama asafo no anim apagya wɔ kwan sonko so koraa ɛno tɔ nkyɛn a na wohwɛ fantinu tan hɔ na asafo no asɛ akɔ fam ne adeade yɛwura de ne nan si hɔ no ama asafo no apagya akɔ n'anim paa nti yɛba ha sɛ yɛde aseda sonko ɛbra yɛwura na ɛno tɔ nkyɛn a nkyɛn bia na yɛwura so ɛdii na fidida ɛno nso so no yɛde aseda yɛde ayiko yɛde abasobɔdeɛ kɛseɛ abrɛ yɛwura ɛwɔ nnwuma pa a wɔyɛ no asanteman mu na afei ebi aka yɛn asafo Church of Christ no nso ɛno yɛba no nso so no a yɛba no amammerɛ kwan so atumfo akyɛ no madawoma yɛba no yɛde odwan pa a otuadua fitaa yɛde baa yɛde bɛda yɛwura ase ɛno tɔ nkyɛn a yɛde snap pantu mmienu nso yɛde baayɛ a yɛde bɛda yɛwura ase atumfo akyɛ madawoma sɛ ɛno tɔ nkyɛn a yɛbɛsrɛ sɛ kwan da hɔ a apostle bɛpɛ sɛ ɔde nsɛm ketewa bɛbɛtu yɛwura anim na owura ɔde mpaebɔ nso atoa so ama yɛwura nnwuma pa a wɔyɛ nso so madawoma ɛno tɔ nkyɛn a yɛba no yɛde buamu adeɛ yɛwura buamu adeɛ baa yɛde yɛnana hema buamu adeɛ baa etumfoɔ akyeame buamu adeɛ nso yɛde baa etumfoɔ akrakyefoɔ nso yɛde buamu adeɛ baa na afei nkwafoɔ nso buamu adeɛ nso yɛde ka ho baa etumfoɔ akyeame madawoma na medema no esi saa Bro, said the Church of Christ before now. Almost said not penny pie. That's not at us now. It was what the hell. Otumfo chiame mesra mikasa kakra. Ni amede esoso no eye adesrede. Baby a yeye asor eno onche na yenye krata free menhia. Se asase na yɛwɔ so no yɛn krataa no ewu a yɛsɛ sɛ yɛba ɛbɛ renew nti wɔn san ɛde krataa foforɔ ɛbaa sɛ ɛka a ɛwɔ renew no ɛho no yɛmmra mbɛtua nokorɛsɛm sika a wɔn kɔtum a yɛn no na sika no soma ɛso paa sorry na sika no soma yɛ nti Chen, we there. You ready? Who you might say? Why? I don't see one of my the crash penny, no. So, what do we do? Also, the munya to okra. Why? O me afẹ no afẹ ayamamo. Na madama edasi. What do we do? Joe.
Yankopɔn a wofrɛ a na wafrɛ wo a woyɛ nyansabu akwa yɛde otumfoɔ ɛba w'anim yɛde no ɛhyɛ wo nsa awurade hwɛ ɛdɔ a otumfoɔ ɛwɔ ɛma wɔ na akoma pa a ɔwɔ ɛde ma wɔ na Nyankopɔn wo nkoa yɛde yɛn nsɛm bɛto n'anim awurade wama yɛ akoma atɔ yɛ yam na Nyankopɔn mesrɛ wo sɛ nka wahwɛ yie ho na awurade wama no apɔmuden watu no nkwam na wahyira no wakɔ nyinaa mu wɔ Yesu din mu amen. So for you, what tell you, right? Alex. Robotics team of Prempeh College. Robotics team, Prempeh College. Eja chame adama obese na atu eja say ohun ehe na ewie ya e onu anu school Prempeh College ni asamba se na da bi osi hu ye he yakọ yesa akọche na nyimonyam na busumi atwa mu yi school no ekọ US Michigan afi omo ye robotics competition or ICT abafo e dey abeg na bi ekọ a de nyimonyam ebe eja ene Ghana man nyina afi susu ansesa saa ne kokoye te ko kula no abom homodin papa ko akodi nkunim biom na si entumi tentina na sabe eja krata mu no bekan no tuma ba bedru Ghana dia na headmaster one assistant headmasters mistress ne school mpanyifo na eja yeso me na daroma me board member na nkoso hene susu ye old student na se si edi omanim na edi omoba na yeduma bechia eja na sana me de kasum beto no so no afi so ono ani ofa adaroma school ye tie ye efie do sunum eni mu ani away ntinyame pa e ba be hu ni office na o mayeda e beboa na e be si ebodwa kese na etu ensa frɛ afufuro nyina no ma beka ho na yetumi di saa na no nti we de robotics the Michigan the aba ne sand ba betu ejeni odaba headmaster Nana chame wadaroma ebetu utumfo se yenkra no omukoye ne categories mienu ena omu compete the edikan game category ena the etosumienu ye unknown mission category. Game category ni de omu de ehon hihye ba bosume be nsia ansana ya prepare ni akọ na unknown category ni de ukoduru hwa no ma kan bibia ohaw bia ebia ewo wiase a ewo se ye pay solution no mama no hwiri mienu self develop ye friends and robot ebe solve sa problem no amaye no hwiri mienu eno de mo coaches ni mo trainers nkan eye nkra no nko ana eyo na
eni gisɛm ewom ne sɛ ɛno no ewiase nyinaa obia ntimi ne yenkra yan compete yenkra ni di kan na nya kan no mu di keke mu di kan with perfect score 100%. And a game no so eno nso mu nya 100% perfect score na eno no omu to so mienu die enti ne say Taiwan for nso nya 100% but omu time omu di wie no na shorter than ye de na ye di wie no enne ma omu ne di kan ma ye to so mienu nti die to so mienu no kra nso no ye nya 100%. Na ye kan to just say yenim say asante de ye mfa bibia keke emfa nye ho de ye pa no ene ye de teta asante ho enti say ye de to sante brempon otumfo prempe na say ye ma no so say we only celebrate excellence enti o makwakunya 100% ewo two categories na o mukoe na em say nyunyam shepa na de beka on say o mu start sa program yi 25 years ni ene na 25 years no eye pepepe nenti o mu ko de perfect score by ya yesra abrofo no say o mu nye cap no ba ko nka ho a eno de ye de bebre nana de si ni fie si enti e ba ya no this. So we said the Awukudae college. Wadome Bru SL no said the Odeba apeja hine de ni mo so a board member. Wadome Bru nkola no monye ma ko jaba no na headmaster achechire nyina mu. Sebe ade a makoye no eso. Sebe oba nwu sebe champion mu ase. Se din beta ho no ko bibia abegu champion mu ase da. Wadoma nti wa ko de kapunu bi no ba ko de so kokura o man say yewura umfie adwonunum ene sa bade mu fitasi fidonunum so hyepepepe sebe de mokoye no a sebe omudi kan no mo ye cap fo frata ho a ene de besi wo fi sebe ka dum dan da bia adoma bro mo yam so mo ntentena so mo de ba adoma te kura no we so what you ba bo budi na sa I should say that. Okay. Your name? But your friend me Ketsis or say, and then me jina minimum team for a name represent your trophy among. Pacho Musumiti. Body no. Pacho Efremi Kingsley Adusenya. We need category na idi second woman. Game category. The same category. The game category. The same as the And they see your office so why this is and we see as the first no the unknown machine challenge. Pache from a briefly kwabna boahini. On a catch it all.
Pacho, your friend Emmanuel Paul, Kweku or Pompepra. What's that phone? Yes. Pacho, your friend Gerald Boating Boiti. Pacho, your friend Atuga Nyanti Robert. Pacho, your friend Tebri Bevan Opon Amakuhine. Pacho, Midindi Chei Kofi Safo. Pacho, your friend Marvin Fosu Opon. Pacho, your friend Buedu Kwame Jr. Pacho, your friend Opoko Akwesi Daniel. Pacho, your friend Kofi Ampon Samuel Tia. Pacho, on any Omu trainer, the coach. Me Pacho. Jump. Now, so I trainers and Brofocus and trainer, and so many. Seriously, trainer, you are saying what was it? So you know, they are popular. I will get a little bit. And I'm ready to catch him, sir. Yo, a Chinagana, any woman. You are saying, not sure. Yes, you are saying, it's a witness at the name. I said, not sure, say what China, Ghana, Dashi. Addition name sick a neighbor name here neighbor. She was saying, addition way, a new neighbor, and every neighbor. You know, by them who was here. Sylvia said, by the home, the home said, Monsieur and a Monsieur. What free her? Ghana be member for American member could name say dear. Yo, Naka wants us to be Americans, so how bet me and I. This is what we got about our American member. As about what was the kind, what you could say, yeah. No one who said, so we'll America on the woman will suddenly really the man I am there say, young woman Casabro, changing room now, no one named the DD kind. The other said, oh, then I said, would you say, I'm going to say, oh, dear, a room. That's what we never wash it. That's a good deed, no one kind, and they are permanent. Or not so far.
my any move here, and it's just any more common in Casio. Yo, I said, the my idea. Yo, they don't bury school no near queer nimpa. Listen, the way I appear, you were so near Papa. It is the way they say there. Answer the way I have to go to school there, no common Papa. About the Munyansa, and no friend of science and technology. Yo, and only cry we are singing. Was it there? Holding as a pen, technology, no? And you could be sitting. One year more for Papa. See you on Sunday. The Mujan, I don't know, as soon as you Papa was so more funny. It's just Papa. My view, woman and commuting some of you. A fair crana. I was a more year more. See, or cast at Yana dancing. I don't know. Mario will know you. After the door, you will usually give a woman's reproduction. It's always a Papa. The woman's headmaster and a pen. Yo, a bonfire, Madame, headmaster, and go right now to the they will say, and Mobile, you sure, you saw the mom, what about fire? Now, what will you know? No, I'm looking at Sepa and I'm on the ground. You will say. And the Charity Foundation so. Nkulaya sin sa na yeko etiano so na se ye fa kwan isu na san da na se. You odomo kan say wadom ebu emfie dwunu ma ba ye Charity Foundation wo da aboa se be akodan sa nyina mu. Nti bra ba kala di koyi o beto Charity Foundation anim ye mo so masene sikase mu kodan sa nyina mu e mo ko ba na so na so aseda mo de ma o mo da se bu o da se wadoma. Nananom, Prempe College Robotics for ye. Yampre one man. Yampre Robotic team ye. I'm looking for that. What do you see? Association of Senior Police Officers. Now, someone can come home. Otumfo achiame media ni die ni ahobrase esre na mekasa mesro na obema ya nana otumfo osetutu otekokoso ye gina ha ye politifo a ye fi asanteman mu ana se ye som asanteman ebe na kakra ni na ye nua baako otumfo nana owusu ansa waya dwuma wa ha sese Volta region ofrefren na osina menua mo eno amutie news ebi so amutie ebi so omo antie eno osimo amutie ye omo antie o de memete ye ne se ya na neto anamo bi na wasre ne nana mu nyina se ye nso na sen enti otumfo nana mo amuwo police mu yenkeka ye ho ne emeso ye nana asen no otumfo nana mo no so yewo omo akwa homgie mu police for omo asom akwa homgie mu yewo senior police officers na yese police for mpanimfo ene yewo junior officers nso ye nyina yaka ye ho abom yamfa ehye ama obia de obia ho odin betumi ene yekeka ye nsa bom ti ene ye frame mama tiwa adodankwa otumfo nana prekope mijina o manemu minua pani George Mensa eka me ho epanifo ni bi ne yewura Kofi Boachi a owa homugie mu waya dwuma wa happen yewura Afo Boachi ono so kan ye ho Mr Duku ono so ka ho ne foforo nyina ya kan ye ho abom nenne ye gina ha
kakra yɛtumi akeka bom no yɛ 80,000 Ghana cedis. Yensa Konfuanochi Hospital yare no yentimi nhwɛ ye nananko ana wonko enti ye de banker draft a efi otumfo na namo omo police mu ye fi asanteman mu ana ye som asanteman na we ye de yensa aka ye besa babio ni abeso ye nanamu ye sa bae a ye kita chiamefo omo bu amu ade a ye de ma omo yesa kita broninsa pantu miensa a yede ba beka otumfo ho yesa baabio a ne yesa beda otumfo ase afutupa ode man ene odi 25 years nso ye nyina ye bompa ye se nyame ma na hoden kwatenten ahoden wom na wontumi nya enwuma pa ne yesa hye ne bose ye otumfo na nemu a ye son ewo police mu no ye ngu nanim aseda yebeye dwumaden enkanka se election bebey ye nyina ya hye ne bose otumfo na na bi o police mu obeye dwumaden ode kunokre ebeye dwumaden na ya bo obi aho ban na edi enwunyam ama yewura na sanka asanteman tie bae a ya no disebunu Monsieur vous said the nana mo a obo aposi ese no almost almost come home. Now, I'm going to go to the Matthew Dawobi Akoso. Matthew Munti Ira, Otokoso say, Conformity a few your son a yare. It's conformity no I said by Adeno Yare, better than that. Say, Boko Homo, Yaresa. So when you come home, I'm coming home, no, I don't brew. I'm a summer, never saw a senate. Now the old, you know, a bomber, a Santa Mine Akoso. Enti omo mo die mu eno omo a wonu na hodie nya ka bom ene na nanom se be na be gye woni mu hayi so mo de ba kanis no million aha hotwe Ghana si kana fufu 80,000 Ghana cedis ado eno no ti asesa so ado me bru no ka bom no mo de be so wase no na nye wenko wado mo promochi na de mo sabe ka bia no mo sabe ka ho na mo show bo say wado mo ebru na nanom a obo for kwadwa sagina so no e be ko so asom na mo de no kredie atina ho ahye woni monyam titru abato a eba yi omo nyina eto mo say omo nyina beto mo asuo e de no kredie dan sabe enkodin aboa sabe ya wasom dwi a open na santeman ene Ghana man no e be gina ho omo de wase no wushira boko so eshira wo mo omba ya eye snow sa ho pantu ensia pantu miensa wada mo ebru oda bompa ya ma wo mo na do mo ye bia so ayen koso wada mo ebru ona na tiwa ede dio manimu wada ma to heba ejon Roma tidem sikai no me commissioner of police Mame Yatiwa do dankwa na se say me na me hwe economic and organized crime officer no me da no Ugodasi Ira Wadaroma Commissioner of Police George Alex Mensah retired. Ugodasi Nana Wadaroma ACP William Boatin wo Ashanti Virginia. Ugodasi Nana Wadaroma Chief Inspector Gloria Kakari Legal and Prosecution Tema. Ugodasi Ohine Wadaroma Ebru ye frame Regina Minta, Superintendent of Police, me want human trafficking unit, me sign a crime officer, e wa Ashanti Central District. Ugodasi Nana Wadaroma me de Owahene Kachiri Sedo Champon, Chief Superintendent of Police, ne Asokwa District Commander. Ugodasi Nana Wadaroma ye frame lawyer Lloyd Bedu, me na me ye police mranim ni a me hwe bekwai Opemsuo. Ugodasi Das Yewra pacho ye frame akosi entwibu asiako enro ya me nana bi sia depending on menhia fie ha wadum ti ye say me ye adwuma wo bekwai Ugodasi Nana Wadaroma onana
Chief Superintendent of Police, Sheila Kese Abeye Backman. Say, me na me legal officer ewo Eastern Region. Two for that. Nana Wadaroma, medin de subtenant yaw nketia eboa. Mekwa ahomegiem. Two for that. Nana Wadaroma, medin de Chief Inspector Amachi Augustine, Menchia Station Officer. Two for that. Nana Wadaroma, me de Felix Boama, investigator, Menchia Station. Two for that. Nana Pacho Wadaroma, your friend me Unam Gao. We were economic and organized crime office. Two for that. Say, what do you mean? Nananom, omiampre approach form paying for ye. Yampre one man. Yampre police in paying for ye. I don't know what to do. No, that's why. Much answer, much answer. I don't know what. Enya do aka bomo. Say the no only say when that doesn't maka wo bomu sa de ba ko. Konfano chi de ma be ye de na mom monka mo mom ye. Say konfano chi de ma be ye de e so ready na ko ye ke mo maka mo no. E wa say monka mo yi e ma no. I was sent to America, sir. O se se be ka mo wa ka se mo ka mo ye ma no. E wo sent ya wo ka sa. Yen no ye hu wo baby e be wo adwuma baby yen no ye. O se sande fo ye wo baby a ye no ye ho wo bi e wo no. No wo le e so mu ma. Tina America sir, pass mo kan bom konfano chi de. Yo. Let's me pese trasa. Se se be no ka bom mo se se be ade ba ko ya. No ka konfano chi de dia. E ka bom ya bi ya ni ya ni ko pa pa. E ko mo ka no e se e trasa mo na ogun. Aka de menya museye no memmo sa pe mu nuan meka ho pia banam ne mo tra de mo akasa wa o se de ka ho de o de ho museye no o be sa pe o be mo ko ni ma ka no o ko ma zo mo do mo me no mo wu ndara so mo tra de mo akasa e wo senti America sa o se ya dia e dia no e wo senti a o kasa o se na de me da se me hu yen Nanso the empesam ni ye no. Nye we ya me penedem nam ni akasa. Le on ma se o ko every na sta me o ko e de se ka. O ko sa ko mo o ka mo o ka ma se. Yo. O se me ti e bi on abra. O ma pe mo akari na ka bo. Amuna Alexasi, there say what they say the look to you should be as a common or the common. I'm a secretary, I had say, Amona. Ramsay Presby. Namoke come home. Ramsay Presby.
Otumfo achiame Mr. Ekasa kakra. Benifo mpamchao Ramsia Memorial Congregation ewo Asante Presbytery Asante Maimu. Ramsia baye Otumfo Adaroma no mana sase nya baabi tranye. Esen ka chairperson ene wa ha nenso owon kran oni moderator eye meeting. Women Fellowship ewo Ramsia Memorial Congregation asafurimu. Enye mfinhia eduo woche. Ense nanu a Otumfo edi mfinhia eduo nu ye ne no a mo hye dame ne ba beboa madwumadi ne koso kama. Tise ne ye di mfinhia eduo woche a na esese ye ba ne ye bechia na ye bo amane na ye chia hawia na ja yakọ na nahema ho nso na yakọ akochia na ya dai dwumadi ne so edidi ahye. Eno nti na pa chairperson Reverend Samuel Ahema Yeboa asomaya me abaha ena awie. Monsieur Bruce said the Ramsey Pennyfo said no. Adam Bru, I'm saying that chairperson na wa. No two Pennyfo say any Ramsey Sebe, a Melco Pennyfo nyina anim na omombetia na Ramsey Obasa dom had one moment betray. Said that so this was ya sumu sebe no mo no. Omo bibia na abetia na so mo na mbabia na nyere kwa so no ene zo ba na aboma na se ekwe nyamfie adwotwe na wada mebru o ma ju ho nshira peze bra ma ju ho nshira na won se ku no nyamfie adwotwe na mu free house so a e makọ na ai ma ho aso akọbuta na ai ma so ase ene ne se be me fo di e makọ panyifo nyina anim se eba na abaju ho nshira na mo bibia so ayen ko so. Omaye no manante se no. Ya mpacho na Otumfo achiame ye ba nso a eja ye nsuo e wa Asante Presbytery. Otumfo di finhie di onunum ye bebrebe boa na nso ya ba na Otumfo di ada ikwa 30 packs se Otumfo famua emo na hoho na ye sansre se 21st July finhie di wotwe a madam fo afekwe wa Asante Mantem Ramsia Memorial Congregation di no. Eja stresse yenana ya de nyina otimi ba beta yechi e se Lady Julia ene mofrane no mu a ene som ewo ho so ba ya wa do mebru Ramsia fo o ma fita se yensuo umfie dwonu no mo de bi bae ena Awukudae so mo ba mo de adaka adwiasa ene ba besom no ma se wa do mebru eye Ramsia mfie dwo twemo nyen bosome enson no mu no de to so dwonu ba ko wa do mebru Mbe sicho se sebe o maame mo no sebe nana no ma wo mu no abeka sa akire wo mo sebe ya o mete wo ne na bibi o mo ye bia so bo hu na motu a emotuo na mfi adwo otwe no etime edimu e ma wo mo e no mo de se de atato odo mebru tu vo do mas papa Jom When said, no, I'm why you am so come. So, a man, and it was so papa. Abado ye no a wo de tie wo fie no no an ye de ba so en so man pa ye a se be o ma we de tie fie no e no a so na mo de ba so mo de tie se be o mu dina de ka wo mu e ba se ne nkwala na e ba no so mo ani nko ho na ye sua nyame asori no mo hye ni bibia ye o se de o ka che no ma no se o na ma wo be ka san che mo de na no so enti ma ye ba no o se mo mo ni nko ho mo te tu wo mo e mo nya mi suro ahobrase ebu titru e mo ma ko e so mo so e da chi
ɛma wɔba ɛda a wɔn de ahyɛ no asɛ na mɛtu kwan na meyere nso atu kwan na mɛtu ato wɔn mama obi abesima na deɛ fata bi ayɛ ama sɛ mfe dɔke amodi amato safɛro no tabiyiwa n'asɛ wɔtɛ ne n'akyi na nso wɔtɛ n'akyi a na ɔkɔɛ na nsunsum ɛna wɔ ha nti de wɔn bɛtwerɛ na ɔhwɛ ɛma sɛbɛ na ɔmo asɛm sɛbɛ kenkan no obi ɛbɛtɔ hɔ abɛkenkan ne nyinaa sɛbɛ yɛ abɔde bi gyina so ɛma sɛbɛ wɔde kyinkyini ma ɛba ɛda wɔn asesɛ abɛka akyerɛ na yɛduru hɔ nso a wɔn bɛte nka papa ɔsɔ dɛm ase papaapa ohun ne no ɛne di sɛ ma no na nyame yɛ adɔdɔ edu hɔ nso a bɛte sɛbɛ mo ba ka ewu. wɛrɛ mi ɔfa ase a wabɛgyina mu yi a. so mo hɛ na ɔba sɛ ɔbɛgyina mu yi a wɔde mu titi ma yi paa. ɔsɛ sɛ ɛdɛ yɛ ɔbɛka no te wura ɛda no yɛ aso nti ne so bi wura eyi bia no bɛte nka ewu. sɛ ɔda mu na ama se ɛna ɔno paaka. Yampre Ramsey Amakrofo ye. Ora eje chema. Ora eje chema. Na so keka ho. Yo me na na chame Madaroma ceremony de ekasa awie kakra Madaroma me begina ha ma brantie a ye frɛ no na agye kyerema Madaroma ofri achem abekɔ ase na ɔyɛ abrantie a ɔyɛ entrepreneur na emre kakra ni benfie aduonu enumuni a me na na tra benwa so saa time no Onyame na nanim adom ebeye SRC president ewo Kwame Nkrumah esuapon a eye me na na dia nimu Madaroma osan beye sebe me na na council member ewo Kwame Nkrumah esuapon nimu na ose sebe obaaye no na
ne ho dodo no ayde ne kokonfa no che ema okogye ayarehwe sebe nti se me nana anya ni suade hunu kase sei na wo se konfa no che yare esese ne nana no boa no ne yesa konfa no che yare a brantie agye nana agye trema se obaya okuta sebe kanisika no 100 million wode baba beka me nana ento boa oye ne ho na ye de asa konfa no che yare nana no madaro ma me nana kira me o se obaya me nana atra benwa so mfie aduonu numuni me nana adaroma sebe obaye no so wa ma no kwa eti okuta ne nsem snap pentu whisky pentu mienu nana no madaroma odwampa otuedua o se ode ba be ma me nana tiri nkwa nana no madaroma chiame bo mu ade ahinkwafo bo mu ade na me baya nana no madaroma abrante no o se o sre me nana se oba beje me nana nsem hira na nadwuma a woye bia no akoso amane from fi so nim se sikadwa e de ne sato no so a nadwuma woye bia ebeyeye na owo anisuade hunu so se opese se bi odi omaye mu panyini daachi bi a oguso a woye no nhyehyeye nti o sre se me nana emoa no damase Monsieur Obru said there. Owa said ona na kwabonsu edi ona na adi chem enim se no so ada oma. Mfe dwonu no betra ba nwa so adom no wo conference SRC. Osan mu eye wado Obru usu apon mu. Adom Obru ho odi hu wa ho ndem a waya ma santaman ene Ghana man. So na da bia wo hwe se de wo ya na esombo me adom se be ka se conference brega ke ono koda conference ko no ya de na hu se be de ho sitie na wasa som se wa conference yare ne nsan ho ya de no ensesie ho ma se bibia nya kama no o se ade fa yura ye mintimi ntrase ono a se o pe kwa ma na ko de ono be de okude no ma de toche so ba ya na niska no million wa ha Milowaha, do the so asine, Eddie Abua Confonochi, he Confonochi no. And also Adam Ebru, in a mina no didn't fear you know me, a Pija Santa Mine, baby. And also Obayana Boma dear, and a Nensa, Snap, Pentu, and a whiskey, Pentu me, and a jump out chair. Also Adam Ebru, and also they Piano say, Yamin Shroud. O ma se bia ho de no ma kwa tintina ho de wo mu enfa Thomas Santamane Ghana man ana wa chia me so bo mu ade ana en ko bo mu ade do de ebe chia ono no no se be wo shira no ama no se be dwumade a wo di bia so ayen ko so do nsa to no so a be je ka se de ama no adom ebru so for that nananom Omiempre opanyin cheme woni mabusuafo ye. Yempre wonnom e. Yempre opanyin cheme. Nana Kwabra Ponkoso Kekano. Mina nampacho. Ebe mafamu mwa betiro.
Utum wachame. Mestre no mama mi urate. Sabia nakwa adom passe hene. Opeja me ene dua ni afepepepe. Asan bishia Awukudae. Me ne ba panyi me mpanyimfo me maame ba se ye ne ewura ba besom. Na ma be na nkwa. Ye to aso bio say birthday no many don't mind. Yeah, fekuo no they was here be and my bay na me base dum passe dim kuta misem snap adaka whiskey pentu we bought more there to whiskey 1 billion say mura the wire mame no metanase na me de be nsem hira the toso no kra ne say na ko ansa no pagya me no boko board bomb abaso na no nom saka chem say ye pese ye de mitu kwan kakra na mama me kra me wura so na em say kwan no timbaya se me robe mam kwan so na makoma ba ye mam ba no da ma ohima achia me bo ma de enkwa utum va krache for bo ma de so da so madam. So who said the I don't pass in and then my men in the bench for sale. No, also I don't me brew or more the touching nobody who could there. Now I don't ma didn't pijano didn't ma sabi don't pass mine. I feel pay penny. I don't ma and they say they want to sit that send a bro. Said I am so. And I know so I don't me brew. I would that and no fear you know so another I don't think for couple yeah sabi why. Oba de no pasa sebe don't pass mine into oba no sebe abeda wase a oba ya sebe no jump otwadua snap pentu nsia na whiskey pentu ana ne boma de kaniska no billion ba kon ba do bepru o se o do asida no de dawo so do ayama no eso adawo mebru o se aba do mebru the watch it and they no get say ka opuje mo no do tu enu ne ko se tu enu o do mo na best farmer Usrano, so also, and yes, and then I turn the safety so omra. No one, I don't open them one, I don't know there no two anyway brew. So I sit down on the bro. So that's it, brew. What's Sirano? About be so and go so. Come Abroa. Irafreno. Niger.
Nigina we ya. Nigia hine ewura mfie no no wana. Wanyana. No ba ya no. I said there was a mo to phobia wa ye. Sent of fun wa no we fe kaka. Ene man fa aka. Wo se wo si na no. Wo tutum lika. Ma fa ewura de mredo. Nti ye de me dana ma no. Do di jadu bi aka. Na chame wadaroma misre miura na makasa kakra na wede me da Allah se a wodi eduru sada we ene ye mani je da kasiye pa ene mani ajibebre se me gina na miura a oye Tuareg penia ofri Niger bae emse ani eura edia de no kama ama nani jiye pa ano se na nko pese ani ewura edi nkomo kakra ansa na wako but emrenti mi ayade emma kwan odawruma oho ano mo frɛ na Niger se meeting bi ana Niger mampani se onye na wombra na wachro letter bi amaye wachro no French maka no French baka no French na ya kira se wa twi ya nye ni English se de baya mayen ko fum asam na wakan nti wadawro. Le roi Majesté Asantehini Atunfo Osetutu II. Tout d'abord, mes vives et sincères salutations à vous et à votre communauté. Ose Yura Asantehini, Your Majesty, Your Royal Highness, Yura Asantehini Etosumino. Félicitations de votre anniversaire et je vous souhaite une longue vie pleine de joie et d'atmosphère. Wase wama utrinkwa se 25 years enyade ketwa wama utrinkwa pa na wasrenya nkupo chede mpo nshira no so enshira wonko nenim sa. Moi, chef Malik Asman, chef Keltemet Tuareg Niger, le jour que je reçus votre carte d'invitation, c'était un plaisir à moi et à l'association des chefs traditionnels du Niger. Wase Yura ada invitation letter na ban ho o Niger ni sakan no na niji ya papa hapa ama Niger man nyina ni aji ama ahimfoku a ewo Niger 267 obo mama ne ama omusomo ni aji pa. Tous nos chefs traditionnels se sont réunis pour bien assurer mon départ à Koumassi pour l'anniversaire de pour l'assistance de votre anniversaire. Afei ahimfo penimfo no free meeting, emergency meeting, ano mushiae awo invitation letter na bae ho. Ana omuchiro bi ediako ma omompani awo Niger. C'était aussi le jour que le président à l'association des chefs traditionnels a autorisé son secrétaire général d'écrire une note pour informer le ministre des Affaires étrangères. Wase omudi koye no omudi krata no koye no ana omompani a o Niger memu sisia president wase ohini enye wonkwa na bako Ghana na mbeyi mi minister of agriculture, Minister of Culture and Sport, do here agro amamre ho asam esu
mama onumune ebeko. L'État a délégué son porte-parole, qui est le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Abdraman Amadou, de son côté. Onoa ne saye mranti minister. Onu nso ne sa kasama Niger mampani. Onu nso ne sa kasama Niger mampani. Onu no mu yiye Niger mampani yiye se onu so obedi ohene ne chibai. Pour la participation de l'anniversaire du roi Otufo Ose Tutu Zeseken à Santihin. Wase sa ano mutu anamo afede omu boabo amu se omu ba Ghana. C'est pour cela que Malik Asman, j'ai demandé de faire une carte d'invitation à Madame l'ambassadrice nigérienne pour qu'elle soit présente à l'invitation, comme ça c'est le Niger qui se présente. Wase onunti ano wakachere wahase yembo madina emma wakachere wahase yembo madina emma ambassador of Niger o Ghana ha enso benye invitation letter ni bi sede baya omunyina ababo anu waha. Lorsqu'on est venu, on nous a bien accueillis et nous sommes très contents de cet accueil. Wase asumbu amu papa ama eyete se Niger man nyina ano odi invitation letter no ebreom. Pour cela, nous souhaitons au bon Dieu d'être d'une même famille, c'est-à-dire d'être en relation à tout moment. Wase wei ene chere odo wei ne chere se upenkabom nti yakabom dada. Après la cérémonie, j'ai voulu causer avec vous, mais comme vous n'avez pas pu trouver le temps, c'est pour cela que je laisse cette note à Hamasaki pour la restitution de ma note. Wase obaye no adeno uchi onu di ye kama bibia dinner day o invite omu bibia onu ne kama omu ni ajibebre omu hawa amusibaka asam no kura. J'ai rendu visite à la reine mère d'Ashanti Kingdom pour mes vives et sincères salutations. Se owie ye na ohun se onu nhia no ebedin no ano se maninko chia ne mami awoye nana hima ansana woko. J'ai rendu, après je me suis présenté chez Asman Kouaini pour le remercier du bien qu'il a fait à Hamasarki chef Touareg, Kel Tamashak et sa communauté. Se owie na hima de no ano se obasa kosra na Asman Kouaini enam odopa odi a kire ye ayeye ne ma ye wo Ashanti Mayem. J'ai pas voulu quitter sans me présenter devant vous, mais compte tenu d'une réunion de chefs traditionnels. Wase onunechi ana wobo ane ho a okoy. Qui me concerne m'a fait quitter à Kumasi car il s'agit d'une réunion d'urgence. Wase oma freno se ombren tantam. Avant de m'arrêter, j'ai confié mon enfant Hamasarki et sa communauté avec vous, Monsieur Otufo Tutu. Wase onunechi ana wodi nkrani nyina hyemensa se mimbo wa mane desi na woko. Et je souhaite au bon Dieu de vous donner la grâce et la volonté de nous rendre visite au Niger pour qu'on puisse construire une entente sociale. Que Dieu vous bénisse de sa bénédiction. Merci. À plus tôt. Nachami wase wasreche di mpo nyankopo alla bechire no eda yewura etu ne nan se woba Niger na ombechire no edo a eche odo na omudi abada di wahase. Na yewura wadaruma aka sambako National of Ambassador for Culture onu ne bae na wo enyama bia oye bre yewura na nyama na enye ni nyina na yetimi edi a kire dade no
ana yediaba ana ohima no so Tuareg hima no ono nso wode ayibi ode ade bi ba ya chede bi a omudi nwuma na enwene ye ana omo kyerɛ ho Asante Kingdom ana traditional omumbie so Wadaroma omumfambra pacho omumbie for fast why baku ohene de be se table so papers na wode ahye any adade na Wadaroma mura chami omuguso a mia me baha no yedi misi akwanja so 2017 2018 mu ana misha mijemasi ana omudi zabarama hini eni mpanifo edi mi bechia somankwa hini se efre neko we ene ye Tuareg a ebin mu fre omu tamashak we ne ye omu pani a ya yino ana na somankwa hini se abranti pa na mo yini sa ana omu se ono ana ye pe that day ye ho na afie ne ntimi emfa ye nipa dodo a ye ye na de ma mi kansa asamo ni se na somankwa hini ya ade bi asamo ye mbaka nyankopo Allah ene enim de ntina ma mi kansa ma nye obi na hyemi enu na chi 2019 a yewura ba be di 20 years anniversary no nkofo bi ba ho se omu na ahindie no ye de efata omu di adamudie ebae se omu ba ma na asomankwa hene na onji omuntum na mum yen wanyi mi mfrim ana na asomankwa hene se dabi ana na asomankwa hene se dabi mi yen kyerɛ me sa mi ntimi nyɛ saa de no na achina hamma ba eni bɛn na me de bɛhɛ no biem mi ntimi nyɛ saa na yen kyerɛ me sa na saa de we ya asomankwa hene yen so Wadaroma edi inshirakasie edi aba asanteman mu eni miwura ahindie mu de ma me ka sa ne se miwura ba bedi 25 years anniversary no miwura ba bedi 25 years anniversary no otumfo chami bedi mu hadansie me ne hwi wo ho ba mi boaboa me kakra me wo ana me se me kɔ Maka miwura nti me firi ha Ghana ekɔ Maka ekɔ bompa ya ma miwura onunti Wadaroma miwura oti ha no asantifo Wadaroma munsomuye ada miye 1 week awo Mecca eni chiru ya mi bompe ama miwura ana mi sundae se ese miye baby ade che miye ejoy fita misaye another 1 week the same thing eto so mensa ana mi di wieye mi besundae no wo Ghana ha se mpaibo na oboboye no anhye ne ma na akabako mi ka bibia ne Allah na me kasa mi ba ye no mi bo protocol sahini mi bo na mane se ade a mi koye mi sunsun da ye se still enhye ma ana o se mi kobo somankwa hina mane wo bo ama daka no so ye mi wiye before ye be di ade no yura chami onim yen suma mi uye papa uye ama ho uye papa anyese uye ansan anyese ukoye na waka uye ansan na wobaka ura chami wonim before ye bedi ade we miko Kenya miko Niger miko Burkina miko Mali wa wonim ni gina me bo amane dentira se de ba ya ade na ye bedi no e be ye kra be hwa ma wiase nyina bedi adanse ura Wadaroma midi masam no beko wiye no insha Allah me nehwi wo ho but ene kwaya mi hu se eye ejima wo ha se a mi wuradi ene kwaya eni ntutu ya pa editu nanim no insha Allah mi so mitanachi enen mitanachi achina mini mi dom ekopim wiasa wiye insha Allah maya bursa insha Allah mi won kwa minim se mi wura oba shirami wo shirami so oba mama akwankyere se de ba ya 30 years anniversary a ebeba no wiase ahimfo nyina baba ba hia wa Ashanti Kingdom inshallah damase afede Wadaroma ura mira chami uboma de dentira
asɛm bi a yɛbisa wo no wobɛka sɛ daabi wei nyɛ me deɛ wei masua beebi paa wɔ ahemfia ha wobisa polisi ni a wobɛka sɛ daabi asɛm wei ɛnyɛ me deɛ do obɛyɛ ma wo no anie wobisa cameraman a wobɛka sɛ daabi wei nyɛ me gyima wei na yɛ ne gyima nhyehyɛ pa bɔ hifa na wobɛhu ɛnyɛ asante kingdom wohu no beebiaa ɔno nti mekuta n'akyɛ me bɔmadeɛ police for bɔmadeɛ protocol for omo bɔmadeɛ otumfo crutch for omo bɔmadeɛ otumfo ahenkwafo omo bɔmadeɛ otumfo Adam Abutrare, and Nema, already actually, and Adama, do or your mamma Mrene, Mamma Nesono, on Sunema, or they buy, no. And I said, Nema, a cow winara, a march also Ashanti Kingdom. I said, Adama Brew, the other Seho, in Nara. For the count, so I tell you now, so much also Ashanti Kingdom. Come on, Ashanti Adama Brew. Adama. Naboku, mo be why? Adama said, "Ona natural rare or has so." I said, "Out there, and they said, was shown me free her." Said, "Oh, who said they was still no court, dear." No, Hano said, "I'll send a man what in." Say, "Mamma, try her bass and to mine Ghana mine." Name Fabi as Sansabe. You are saying, "We never trace here." I was a baby, I baby. Adama Brew. So, what was a papa? So much you want to go. So aha. So basheda na to nsa fero to kwa ma na nsa no akọ. Aha. To was it this ma kwa hebe pe kwa ma why? Nananom omi empre ni jempa info ye. Yampri wonu me. Yampri ni jempa info ye. Come away. Oh. Hey, go. I'm on away. I'm on away. Go to you away. Bafo century, onu kani. That's why I don't know why I'm
century for nana, but for century. Right. Hello, Otumfo Achami. I have a year and a year. Young Nene, Onibia, a year, Okrura, Woody, the birthday near. And I didn't fear a duenu and so, and also so near. Now, Fain, I answer Yaba, a buyer. Entimi sɛ yɛbɛma Otumfo ayɛ ne birthday ɛne ne mfeɛ aduonu num na yɛama bie na ɛnɛ nso so watena aseɛ ne yɛmma nti yɛbaeɛ a yɛbaa sɛ yɛn nso kakra a Otumfo ne birthday ne yɛama no yɛde ɛbaa bɛhyɛ n'anan mu ne yɛabɛboa ma yɛasom nnɛ nti yɛnkura ne bɔne biara. Mr. Obuse de Bafo Senchele ne ho kani ɔno I'm sorry, I don't know if I won't feel you no money. Feel your son and in Anacomoa. I don't know, okay, actually, never could demo Babasum. On by and San Hoodway. I don't know, brew on the mouth, Tinquano. I don't know. And a card I come home for something there. Card I come home to where the other boom or Tinqua. I said, I'm a party amount, I don't know, brew. Two for the mass, what must of Papa. Some man on Chamo. Etwa okra Trans-Sahara Industries Otumfo no ana na Gerard Champon na yemiaba Charlotte Osinyantachi Otumfo Achami, Otumfo Nanai, Gerard Champon, or the company be a Baha, Cycles on Kwana or more a babe. Or say Edin Kano, so Otumfo didn't pay Edu Nunuma, or the Cycles on Kwa Edu, our dear Bakuna Edit, shall Otumfo for in the Dahumi. Or say no, they be Otumfo, none and him call Basma small, no more to the Alco Abantem. Na party uso so almost set bibia wi a obama na swati na oba be hye omo animonyam baka you got pacho Otumfo Chame pacho your friend me Gerald Champon pacho manento na say Ejuma mene mewofa ono ani nua kojo owusunyante chisha say a few years ago no abedru baby a yepese set up factory na yetoto ye ni no mempese yebese Onana Brachampo Oma ono wa onua nantechi fiti dwedi ase na onana wasomu na sebe wadom ebru bike no motorbike no moje ba ko be electric no mode wadom ebru na da so sese se wadom ebru mode brem na wadom ebu se de ya na wo hwe chichafo bia o mo wa bia ya mo ekwan awa na wo tu da ko school ni nyina no na mo de ba ko kudu e de abrewo se wadom ebu so de ye no de aye nto mba ya na wona na bra champon do kan no so o se nyame de ba wo so ya mo ahoden na bo ma santa man ga na man ko so wadom ebu se on kan so o mi edwan no on kan so we bi no wasanta mo a wadom ebu tu for the mass what that's ma tu vois so hoye ima mfa du ni nyina nko fie wae
Asem na do tintina punye. So mo champion funye. Tentra poso be mo wonu a o. Anu buru na mo heko for nothing. Omo say aso ni ye papa. Omo say kakra mo nsu kuta mo de be bo anu no. Dey say. Million du wada mo buru o be bo anu no. Nti ohne ba die. Pama heko for nothing for no. Tu for dem ase. Catching or then I could receipt to why. Now that to her. Ofumai, Emre call eso Ofumai. Emre call eso Emre na so. Emre so zero abe pije mu. Entazi kunchilo magucheche do magunye. Wo bi asa menso ni mega magwa ya kunye. Ai ko mago mo champion kunye. So chiba mi sorry.